McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. And then McBrown's kitchen. Arena so it's a cano. Yeti Babio. So you know, it's a cano. Yeti Babio. So you know. McBrown's kitchen. Again. McBrown's kitchen. I said that and your demera day. Set 2024 ye. Wahum no more poor. Na me no me no yet ase. Techemada bojemu. Moje die fusane. Na se die tie bia. Yetimi home. Enye nipa nyina na nya ne sei. Ye ni bi na hyase. Na nso sabre ye to ye ni a ye hu wo. Ene de eye aseda edition. Ene de merade. Afishia pa. Afisese. Na mi gina heya. Na McBrown's kitchen I say. Na ye used to trailer. Near the num. Enuane gufa. Inchensi gufa. Ejawa ha. Near the aduane pa. Ebrewo. Me pacho ene de. Me sropa ye nu aduane no. Na ene no. Me se eya aseda edition. Inti de aseda enamu. Enyum to enamu. Asa namu. Na nsen komo kakra near the atato. Nemum de hia pa ye aduane aye ba be no. Me pacho madam Hisense me anam gina hey. Hisense fridge she with me de nkra jano ene wa hayi what ya say but modia wo premier ni a wo modia so betutu susu scan so da horo enwene ho fa to na fridge so ye japade ai Hisense ma 5 years warranty eno no obi entumi mfa ma no nti kai se wo beto electronics bia Hisense showroom yo homa me da say na me dia seda e ma launcher so for me jadi kanokure efe launcher me dase ejade na efe color no ye Hisense color inti madam Hisense ana me gina ma adie mu me dia aduane pebro anyway Hisense enye ena she ha no eno ti Hisense si ha bibia electronics ye Hisense abusia ye fa seda kase so e ma tasty tom and rich tomato mix tasty tom Ubo tasty tom and hu na na ama na upento si dia e tasty tom ene be bautim enti tasty tom enye me ba cho your tasty tom jollof mix ma me ko tro say the jollof mix ni sitie say it here se camera na to so abehu say tasty tom jollof mix no say it here bibia bi wom jene kakra intos bebre afobe he meko kakra curry kakra ginger kakra wahu na ne nyina aboa no ntia ma jollof no contempa aseda kase bio enkoma enapa foods food abeka busua ho eno tie de aseda e mu enya ne kran kam dim say enapa sa ne nuane no ebro so sa na minim bidie but omu ba ha ne edi nkomo ne hu say enapa food enya sa di nko a enapa food anya macro nko a enapa food anya tuna nko a nemom enapa food e wo mayonnaise enapa food e wo condensed milk enom sa wa de ne de fried rice no soya sauce umusa wo bi intebusa for enapa food de no me pa cho me da Borges company na se nemom e 1 + 400 ena me pesa me ni hu edi hu adanse 1 + 400 nie e nsunsun nro pa cho wo to a easy na wateki pacho instructions no wo ho na de enim ni kane no na ebe no nom ni tichire ni ene na ye atwam for 1 place na ensonso ni nyina omunyira prekope ohwe
cleanse hand wash. Ning every GC brand. The GC brand, I become home jadia as a growth ambassador. Na me can for near my papa GC brand edi amount. Cleanse hand wash no sham. What dear Duani be wa do kusim kwan bi wa cranton kwan bi akwa die no but more dear so cry over to be a sika animu e bape na de you mo remu na say pampa ni nyina ira sana GC brand e family products in tempacho bebre medanedi acho medasi bebre Belpak tissue simply wipe it Belpak simply wipe it. Your toilet roll, your kitchen towel, kitchen napkin, and a face so no, it's our pocket tissue. Say cry the facial tissue, no say silk na fe. What I say, medasi. Owusu dead spices. Taste day inside. Dead spices in here. Medofo I wash me. Noodles to dear womb. Sarah and all peppers in here. All peppers just say ye be tissue, fish. Or fresh fish, or stew, no fish stew, no nina. Me pacho jollof, dear sunye. Oh, yeah, jollof, but more dear say when you're tasty tom na and rich tomato mix and asa jollof mix no. Now do dead dough jollof seasoning a goom. You will stew, dear, and you will carry a nutmeg. Dead dough spices taste day inside. Come on. Ya don't masepa. What aroma say my way, I can say no way. We are say ye kwa ye be one fence yi say chiban bi ensi ho a da chi bia no pe baby do ho akotwene no wanya eno ti me kan for my life a whole family no and a dear amount name my life mun ya go my way say nye my way I say no way me pa chow as low as 5 cedis 50 pesos utimi the insurance amount ho na wo de wo dofo eye wo moja ba ko account e betumi ayo papa o maame o yire o ba bomodia na wukunu na fa obi ka ho emfie no e de danso inti no so wo dial *165# ya so when to me enwie options and as one choose so na when hu a ye ni ye send ye nurse move wo bi be frewa a omuno be di ho komo my way wo ho ma o ehye na efe the 2025 a year remi fa ho jiw e pacho the yan say emfa o momo code password e ma obia eno na hye ne so ma me da ase kudus ehye na me so me gina chana me so kinso na aye easy e de amawo enti pacho kivo gari your 4-in-1 Sekyere gari Nkansah ena kivo non dairy milk no e dia powdered milk no e ka ho e da Nkansah yesawo 4-in-1 no a ye less sugar Nkansah kivo ena kivo non dairy no so count any yes I was 0 nuts e bi mo mu Nkansah kro try kivo na de biara da we be better bag kivo pepper so e hyehye eno so emeduane e kontem na yede Owusu amediane na na McBrown's eno anam de ato dwumadi so said the onim no a her excellency uno bako pe na we kra de bako pe kan wan wan bio kwai atade ehye every my stitches when you agro kwa my stitches na de ahye Sarah ena Spendy crown by Spendy ahye wig beauty maven ena yemi makeup eni die mu a ma me ntwa me homra na me kancheli je se me danase so de betu aso ma me ba sesia God of way yes ana bebio de bia ye kasa ye niema no eye papa efe eche enche nyina nkania na buo no so eda fom mobile kotie ye customer minim se uto e Hisense niema pa intimi bebi samfaso dudu a wanya we niema so Hisense de menya ho faso bebre especially fridge no one wodu aduane hyemu a enche ne mu ayennu si edum kanea na eche ansa na emu nwunu no aba fom metoye ye ma me 5 years warranty ehun toche mada afia no ehye Hisense ye die customers yase enu ntimi kramensem achede kesie ade dawase oh madam Hisense me dawase me da Hisense fo nyina ase nyame nhyiramo ta bronya yi Hisense bronya don come no ya tene ma so say hu every 18 December akofim 8 January ko Hisense showroom bia e ma ora fida sa Hisense nko a ene ma 5 years manufacturer defect warranty Hisense mama official
Hisense, everyday prices for everyday people. Well, first, yes, some to have a mouse. 1,000 Ghana cedi. Say, 1,500 Ghana cedi. Wow! Now where? 5,000 Ghana cedi. Say, 8,500 Ghana cedi. Wow! After you move to me and 15,500 Ghana cedis cover. The Diabaka will be on a hospitalization. Trese, we are a sabia, eba bua what you can. Afei, critical illness. Trese, yare kronko bi oha, ya jatum se boa, eba bua mawako. Bebra ye dia keka hunyina. Kakra bi pe, ene dia to de utua no so menuso. Waiting on my way, yes no kono. For phone, dial *165#. Never come home. Send my way. That's it, no way. My Way, a product of My Life and MTN Momo. Tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Oh for kakra. Na ye bebre. For kakra young quiny stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Eka hunimieni. Tasty Tom ama menia Japan. Presenia enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Then into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Many people think I get whatever I want because I'm a popular actress. But no, that is not true. Me Nkansah no, ade bia me ye bia no, me hihwempe papa no. And when I find it, I stick to it. My hihwemanya Belpak tissues. Belpak ewo tea roll. Belpak tea roll. Soft but not weak. Strong but not hard. It is smooth. Me yusua me hotome. It's just perfect. Same as the kitchen towel. What about what? What me the papaye? What me soki? Echimu esa pepa. One Belpak kitchen towel lasts longer and saves you money. It's time you switch to Belpak today. Say here pocket tissue, table napkin, tea roll, and a kitchen towel. Belpak is simply the best. It's just perfect. Nothing feels so good like Belpak. Wondering how to maintain your hair to give it that pleasant fragrance and protect it from itching, bad odor and irritations? BO16 Hair Mist got you covered. BO16 Hair Mist specially formulated to control microbes that cause irritation. Its cooling effect refreshes the scalp, leaving a long-lasting fragrance. BO16 Hair Mist contains hemp oil, which reduces frizz, adds shine, and promotes hair growth for natural hair, braids and locks to allow you express yourself. New BO16 Hair Mist comes in 2-pack sizes, 125 ml and a convenient 40 ml on the go. Available in 3 refreshing variants. BO16, express yourself. This advert is FDA approved. After this fufu and pepper soup, I go score goals like them the dash points. Kivo 100% natural hot pepper. Good for your jollof, stew, soup, shito, spaghetti, and noodles. Kivo hot pepper. Moko show. I'm a match winner, but the real champion is Kivo 100% natural hot pepper. Champion taste. This advert is FDA approved. Ensonson ba wiyema ema wo ho kekao wiyem tumi ya weya wenu mu nso to umoja sote ensonson tumi fa aduane a embeye mfuturo ene note so ene konipedua mu Wemplex 400 ensonsudura eyema mpanini mofra nyina obetumi anom na bribia ena honom no brano
Wemplex 400 tablet baako pɛ bɛyi sunsun nyinaa firi hɔ ntɛm koraa. Roundworm, hookworm, tapeworm. Wemplex 400 kuwɔn kojo tɔ. Wemplex 400 aboa mene mebusuafoɔ. Nti wusu koto binom. Ɛma wɔn ma wɔn ba no foɔ, apɛnfoɔ, ɛne nkwadaa a wɔnya mfie mmienu ɛnhunu wɔn dɔkota ansa wafa bi. 400. Wemplex 4, Wemplex 4, Wemplex 400. Yeah. Wemplex 400. Asunsun atamfo. FD agye dwedie nkratoɔ yatum. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Ediane fa ede. Meda se watwa mie. Ani die mu a ye de ediane no an ebe hyehye so. Na ye kɔ afi awie yi. Ɛna me ye se da bi. Nyame nipa me mitimi gini die. Esan se me gidie wa akire pa nyame nim. Enye nipa bia na sofo bia keke na me gini die. Onyame nipa minim se Awurade ahyira no. Nyame nipa wa yesu tie me nyame. Eye me ame wofa. Opanyini eye me wofa ono no di me ma me achi. Ya me wofa panyini preko be mabusu apanyini. Ai me na na side no mabusu apanyini. Me de anidie ma me wofa pa. Eno achi no saye me sofo. Ai me ba cho se wo kom MiPROMO bia oye area head ewo CAC International mu. Your friend Rev Felix Owusu Sekyere. Me ame wofa kwada sofo nyina ehwe mbeka se ofa akwasi enene ono ane ne wofa ase ejina TVC waye nhira ma me bebre na me gidi se abrebe no aduane awie metre me wofa se ye ko 2025 se de wodom ye ebo mpaye ebo ame no ommo mpaye emagana fo nyina na wade nhira anase gidi ebesomu no ebeye nhira ma fagidie ehwe ne McBrown's kitchen me say eden asida edition abusafo enti me wofa ba me ba cha ma me nyom na me fa nhia me wofa na me wofa wa tete dancer de ba me hwe se kakra wo ha ofa ne yire na nam aha okay ana mbasa wa che it's a gun. So mami, Unim, so mama kuto ya na mkai kuona. They want to make. What's mama coming? Okay, men carry. I was have Rev Felix Owusu Sekyere. One is for mammy, Mrs. Patricia Owusu Sekyere, and a number. So for mammy, McBrown's kitchen, you. Ediane pede. Ofa, I quite over said you. And then, or some puppy son. Or some puppy son. Of our mamma, monsieur. And need you away the refuge kakra. Because I can fit tissue count. Wow, so mami, what be fie. Ebu say afo, me ankasa me wofa. Me ma me owo me ana anu mu hu no nua TV no. Na chiba direct pa nie. Na ene, wa ye hira ma me bebre. Me pese ye hira ma. Nemu me ba be no aduane. Nti wofa, ye be ohro ye nsa. Na fe ye ba be hwe aduane a ye no ane me wati ade. Ane, ene de kwada so fo hwe pa o. Hu ma change na be hu me ne. Hu ma change na be hu na. Me hu ye pe na ja ofa so aba. Ye you cleanse. Ene e ohro ye nsa no. Nti mpacho ofa me we ya na oso aba why. Ai, ye ohro both hands. Come. Pepe. Say wow. Ofa. Yeah. No baba we too so ofa na ye no ade. And Awurade bi kwete say die. Pese me popo apema pesie. Na me de po na bayre kakra ka ho. Nim kontomre. Okay. Froye. Na apema no secret bi o mo. Sa ho. Se ya nkyere wa. Onu a. Enye chese ni dene kura. Enye peye. Okay, ofa from. Na fe ye mebo oni ma no so. Okay. Ane. So mama. Se so be bo ofa na so ofa na eye. Me na me ye ma de. Ofa na eye. Be ni nyina. Ono odu ni birthday kura me na me ye aduane ofie ho. Edemano. Edemano. So mama. Nti
afini mu nyina se manya kwan nya aduane kra the birthday there ubusa me mano a me na mpopo ti do birthday a na ja ka chiri no nko na oboa me kakra na ogina me nchen na no mo maka nyina ate hall eno ma me twen wo mo twen wow nanso da bia me di mahede so amen so ma me ntia no be he ofa ho na dia aba bia na bibi ketua bi na meka se so ma me na dia mia na o be ye wa bia wow yo abusia CSC zio mabia sorry na shrei ane ene yankasa ya sofu panyini MiPROMO area head ene ewa hai ofa ye bobo ye ingredients ne so the ingredients wa ha infam free ni say ke yo pear wa ha yo kusia wa ha na we ye kopi ene ye salmon no ma wa he die na aduane ni gbemudu yo ye onion wa ha tomatoes wa ha green pepper wa ha ene chese kwansusu a ne kontomre no ma mihia na de chese ni nyina na ewa ha no so ba bacham do se so far de bibia set ene wa fa ye hyehyɛ so me starting me popo me nsa no na fa ye nti kontomre ne beba idie nti abusafo ye de kontomre no egum ene atosode aka so fa me wa fa also ye de wudwa board yo nti abusua kwansusu an ene me konkom so fa me there na ofasefa gumbio mekobio okay and then ofanya adran again into fadina aka sa oto tie instruction to sunu de to bo asasa into wa den ngo fa mekoni kwansusu an kontomre ni nyina egum okay entiene the de amajuli na gum ye friend me di kan de amajuli ni gum ansa ayo na amajuli wini ba no omo kan amajuridi juridi ani juli ne so ntina ama bibreso ye na amajuli no amajuridi amajuridi asantema mu kan kwansusu a okay ayo omo so mfa ani wa fa board na kwesi tan obetumi ajabi upeso a betumi afa ni nyina mi se eye okay timi fa board no hu so nsi so anana fa no hu so si so okay na mi secret na me kan no na afa mi nkyerɛw sa wo ho to the fa board ye ni so si so wa sa wudwa bayire no sa you me the ones we ni si so so because amajurede no ene yayi ni hu ofa so be no abom da bi medical the board ye na gum asa na bayire na tinam se fa nsuo ni si so la ko be no abom se be no metuma no abom but board ye medical akomu asa yo ene me so board ye no ejan ofa ba chom di nsuo na si so okay nti pacho ho ye ohuro ho fa salt kakra gum mame fa da bi wa fa me pa mistake bi ade o ready na wa ma me fa ma de wum salt no wa salt no wa any okay of a salt of a what's the secret in saying secret ni say dodo na no apema pesi isi jaso no ansa no the salt na kogum ba we no de ma ne sonson pa no wudi nsuo ni si so a okay na wo de salt no agum now the one chin na enchine na agum okay na afi wo de brode no abegum 19 enough enchine ne ye abe yo aye okay nti anu na be ma bode na sonson wo anu na ma ne sonson pa e chense de wodi be si jaso ansa na sa wow ene na ye behwe e ma ne bebre no fa ye de bode no se eno ne common one dodo no ye enimu na me oledia aja me ben no na kire me okay ena ma me hu ye sa it we ya ohro ho ne de ne so ni ye ohro ho ne de bode na gum straight okay it ya ohro ho mako say ya na fe ya de ye de agum ma me fa mu am ntensi eso ni nya hu yo aye aye sikakra aye sikakra ntese aye sikakra no a na enchine no mu na odi agum yo so for me so yi ho no 90 we be konanim kakra sana asana de bayre na ba yo wa fa na me bisa so ko suku wa he ubusa de nesre no ko
Kwadaso. Woman be a friend Auntie Grace. Auntie Grace school. And now what was so see saying? No, me twas so called SDA primary. Kwadaso SDA on. Kwadaso SDA. Freedom Junction on. Okay, ye neko. Ana me free hono. Me nwie wo ho na Awurade adom me sister panyin. Wa wo ma me panyin. Ma Benis. Obefa me de me ko sunwane. Okay. Na me ko sunwane rapid preparatory. Okay. Ti hodam ko wie ansa na me ko su sek. Ewo sunwane secondary. Yo shegu afa. Okay. Me ba beye. Ane. Enti ene enkata so adarama. Ene ko sunwane secondary. Sir. Ene from hono betima fa tissue pacho. Me free hono. Me wie me final exams O level a na Awurade adom. Ja me nua ma me ensa me di o machi. Ja me ma me wo yen. Ye nipa 5. Yeah. Nipa 5 na. Me na me toss of 4 born. Okay. Nti me bai me wo ma me ensa o mudi manim. Okay. Nti you no sabe o mu nyina akwa Germany. Omu abriche. Omu boy ma me nso. We O level no straight to abriche na ade ba ko me call ye no. Me first one player de me call ye no. Belpak Airlines. You go Tuesday, the following Tuesday, is adding by. Ale. You repatriate me. Oh, kafra wafa. Where the wawa kan wasam. Repatriate me. Inti my sister no mo ya say connection man and toto no mo ye. And I'm a Second World War. And I call you. Is I could be. Okay. And I call Norway. A beam nam de call Norway, Scandinavia. And I heard the radi boima. You ko share watch it. Did I mean him say, yeah, the boga ni ebeyena. Yetimi abe business na say na Awurade nim say wo me fro mo abe na dwuma into ya bo pen na me so ya bo me pen say abusua ni nim say mbobo no say wo abusua ni it's like say obi ebe bo obi a wo ba pe wo be ye bibi sa say onyame obotae ma wasa na ti o ye nipa ya na nim no kra na wo ka no no kra pa o say dru abi a o say bibi ye wa o say ko atiko bi sa ma me no papa wo fa na na mo the SE what I say na me for a testimony and na we so for panyini a we den padoma no and na we ha nti ye nyina ya ade adwene se we for town ya anye ka fura ni ngwase ne kan e bi be ka no and na de na mo a nti wo fa Susek boy na Susek kra be transfer nti say me sister panyini on so ne ku bank manager ma Benis nti no so ye transfer nti ye woman de do ma kodi brekum so Fisunya ko brekum mi fi wasa aba sunya aba kumase ti kumase so me ko immigration college de cham so de cham so me ko school ho yo e ho kra da me di free a me de e ko abrochire e de ko abrochire ofa how long then we this of ye dem you ko bi ni fantunsuo ko fatunsuo mami what na so we we fantunsuo ma oh, let me hold you and say, be a too late. We're for mammy. Yeah, they are too soon earlier on. What are you to mammy? I don't say. Okay. And me boost you number why. Okay. Of an enemy, calculate, chamutre. How long the word this suffer? Okay. Me, you are soft, dear, radiant. Me ka okora mse wonim die na bi obi a wonim die e be na mama ya sorry ye wo lay ministry a chese no de wo maye full time ana ye wo full time ministry yes na me di suffer for lay no minya lay ministry minya 3 years ya suffer panyi ba ko Awurade mfa ne crancy late Reverend Moses Naughty Awurade mfa ne crancy ona Awurade nam ne so eboa me bra yi Bible le no kale ana te nyamfa bra yi Bible school no na chese as I say ye test once nti no na ele no ye fa na wa wo adwuma bi a na wo ye but na wo say disofo nti me ye no for 3 years from 97 to year 2000 ana me ye no ana Awurade ye madom me be wura full time ministry so 2001 nti me ele na mo kasoa na me first station pa de me ko nyinya no mpona no ho na ye sofu die me ye ka kire wo se obi abre a
Cast of our brand, Miss Nameka. Oh, come on. Now also then the crab Yamia Juma. Obechakwem, by no sooner papa. And no sooner papa. And Yamubia Yana Yam Fahokra. Of I know so I know so Kumbi. By Trank Akraman. Yamani who are Trank Akrani Human. Okay. And I feel so no. When is of my mission, how many years? Me dear. Mishia no Radiadom. I check me school and I be Quabuchino. In fact, said na dancing competition near the me differs near you. Me na me wa fire dancer. Santa of a mucho man sana embassy do ever no. Mumu de no Korea sana embassy. Mama na mo da ekona obi onim kwada so febu e bia. Ota bi wo ho egu. Agiti so a pija de dia na Ghana ara. Inti me beja this is azombe so mba fa kwa bruchu so kwasi de. So for me of edwe kwa na bayre ni kukum bayre no edika agu sabre ehui ehui na konto me na ana msisu ya mama me nsu ya ma e wo fa ka so wa na ba waduane enti aso obi adwene ne ho sadi obi operate ha ne de wo na obi operate ama me ni dum no ne so ne so no sadi me de ne sitie no bia na nye sa na we tie ope ayo so mami tu so share offer how many years you so to me year no man ye eni o fanyia no me ma offer 1 year no wo be year no so for mami how many years ni na matu kwan abedru ha we share ya wo dada de mami year no ma ono kra bia na mani year no ni age o be kan fa bia no ntimi ankai de like wo fa wo details we share no we share no almost 30 years ago. Almost 30 years in it. Obi be say na of how many years? Una say nyami shira wa nsesa odisi. Wow. Nyami shira wa nsesa odisi. Me nya 35 for 44 ne we. Wo ko ani wo fa. Ko manim. Radio do ko manim. Yes. Nyami shira me ko manim wo fa se kura me so wo sade utwa ka kwa mu. Do ko school kura na wo how many years? 47. 47. Na wa hwa. Sister say we do 50. De na chiri ba na we do 50. Na mo me wo fa se nkete ya me so mo nsa na. Mo bia hu se nyame ahira. Nyame ahira o na ji ana. So for the ani time for age in public. See the amount of baluta. Na me na shira. So no dey asidanyo. Na si o ni na ba ya sido. Of ase. Na enyum ya asida de enyum bi asida ene me din na ba ya asida bia ya na efi se nipa a wo bo no ana ye de ya dwene susu se but ono so nyame do no nyame do no me nya sofo nza wo fa me nya sofo na ye cha chinchin fo ni dabi of we be kwa ha afi the time na so fa bayre no bi so mame o de bi so mame na say mame nya ahwe abeka se me waye okay bi so mame na me am fa ma ade hu okay you yeah, jenene de wana be waduane ya. We to body gum se bobo apete. Yes, sir. We yen kakra klase. Legality, amre ya juma. We do gum sana. We na ya bo apete okra na. Amana shewdi. We di tun abotremu. Yes. Na ma bibia ya kama. Matia ze ofa. Nti 30 years ni na no so for maame. Almost. I can just about a year. Almost. Mama say me maye 5. When so for mama na wa wonchen. Oh, already adumade me denya me ase ya me hire nyame pa no. Said me see super me yere kra de me fan say ne papa etwa de fie fence wala wo mpie nko ba bia na me de na me pie pa me de ne mfa me nsie. So for me hia. En so ba sa me ware no me ko pe oba ne hodwo. Di we ya disua ma mba ni bebreu. Okay. We had the same. No. Kasa ina se ye tufo. We had. E ba se o wa mudie. Akope oba no ye den. Le mo nje akope oba no ye den. Marriage material. Ofa. Oh, yeah, marriage material. Na eja wa hwe a. Wa bichu ade na. Na bichu na ade. So mama en kebi man. Mate oso bichu ya se ne na. Sincha ma ni chi ade. Ai. Oso bichu na ade. Na bada ayire ne.
Ah, I don't Rev more fan and watch you. And watch no. So my pa. Who so ni mo fanya so mo ti. Na me kwa broche kwa se me yana me mediane. O fa mfi to ma. Na me so o fa ni. Me di mami ensa chi ti me ba fie no mo ya, o mo te o ya, o mo mami nye bidie ba me de o mo ye nyina me hwe. Ade so usua de de a, de onipa ne ye bia no so. O capture ni nyina. Into so for mami o fa. We are suffer we dey me to TV so direct. Nessa mo twetwe mpna kakra ansa na. Eno de ambamusa. Kakra bi. Oh, na usa. Die na kakra bi. Ambamusa, wo so be so fo so be say. Eno ka ho bi. Ah, okay. Eno de ambamusa. Okay. But na uko tafie na chi bohwema. Ofa macho. Say wanyini ni wo fa be ye pe. Ofa macho. But the here say, baby amosha ase no, ana mudi gina mudi ekwa wie ye. What you say? Me say, nyame de wa boa me mom. Na me da be yere so ase fa konya we bi say, nyama nyina na. Kwasi usu. Baby ya fefa pa. Because I bring me my baby, you don't care the me chase so fufi mission house. Nanka we de ne beba, na we de ne beba kan nim guase we be fine. So we are dinner my dad as say. Me ni babia wo baby. Babia. Ni babia. Obi so. Safa mame. Obi so wo ba, me na wo famra. Then wo ka kra de nyame fra wa che. Won san wachi. David. We nyan san wachi. Bebre ti ka to mbedi sofo, okoko tasty we hu say how we wo mu ni a. Ai. Ba wo fa so usa wo ha adwene pa o. O ma me na catch no na wo wo. O ma me na catch no. This when you know of a penti. O ka say we have to know ya say. O say onya akoda de batu. Obi so fa me ti me hu bi. Obi a master ni. Me hu bi. So of one so me ma ku bi o. One so me. O guy. Me modi o. No an o person o ka. No an ti wa ka wi. Na ofanya me djuma ya djuma ya den pa me ka se time a CSC wani bring nyame adwuma ho a wo ye no ye nyina na ye doubt to say me wofa oga na mi wo on monche na sorry mada mo fa mo mam ska CSC ai man probi area fo pa mam ska sama kan ofa na wo muni ofa muni ma me nyini so obi ani entima men kan ende o ka kra enye bone say eno kra ma nipa hu say no I dancer ya asemu an ya de say di man oni ni nia ketua no na ko kisu ni musa na go say dance as a son wo fie ho nti yo mu frɛ me sa nickname no ne fɛ no osofo Rev Felix Owusu Sekyere ne fɛ no Felix no no me no festive ase kum mo chem sasa na me nyina mo fa sa bi agya hwɛ sisa ko so agya pon wasa no me wo fa sa bi agya me nam kam tro ne fɛ no festive mo fa sa bi obo so ma ko na Owusu wa guy name me ni guy name obuo o beto for so many bio no obi me ni guy name Patricia na obi na mpacho me ni guy name me ni bi na so Sekyere me wo fa David won enim sa oba we nyame ni baka no kra say ade no o mogye mu na ne nipa no be team up moda sorry there impartation into what say dey say ono so onum sa David o kanini iwafa no na to atade ma ko dance na me kayo ana no na to matade na o kete o be so for so ada chese o yese dey na anyo na o dey ayi start spray back to trouser one leg so no dey waka ma man fe nyina atie me wa fatimine spray start no full bottle to trouser no one leg na asasuma ne akoto baako ne la to one leg ene ni nyina oda so ye ho ofa ba jare kra ha ni shirt ama ade bi won ma ba bi usafiri unkura be ba bi etete wo no ya eno so count o eno so count for plan pan 6 months wo fa etiti ni papa o fine pan say ye di tete nkomo nti ye di tete nkomo am ti ato asim wo ho to kosiana ebe guso okay
Ya hohoro ho na dan. Ah, me hu sai. We ye tete aduane ne no no. Tete aduane ne ye no bronya. Ye de bronya ekwa wie ya si new year mu. Tete food pa ene ye no. Ano. Ofa. Be mama. Enwono na se min soja no. So ba no. Ye aduane di abne o we na ejina ho no. Because ebne wa ha ye ne ye kro. Ye che ye ngono so we ye mpanyimfu aduane ene foi ma wadam. Nti opa tire di anumu a. Nti ofa so mama ne no Fabra beto. Me fa to aduane no so ho. Let me ajo na. Oh, okay. Nti e di kobi no gum action preko. Ene ye ka ho. Le tutu an se watade opa. Minu ma wo. Ananya hwe. Ebusafo ye aduane na ye wie no. Ye aduane no ane. But opa me besa o ka asofo asem kakra. O ka say beginning of nyame adwuma no enye easy. Ba bia e de makọ keka. Ntampo apima krupon Volta region. Just ba bi de edos. Na ni nyina mu so Awurade boy. Me kai akuapem ho. Me ba ye na ntabodan bia. Sa. We are sorry wo mu. Any baby na wotie. Ye o meeting ase na Satana Accra road nenye. Inti me fa akofori dua. Inti na medwuma de se na me suro di kan wo mu. Na wunya gidie wo Awurade mu a automatically say the city bia onum se won so obre beba. Yeah. Inti e ba sa o ye ade o ye nyamedwuma o di suro na eye. By so doing a shower ding. Wow. So when you gidie wo nyame mu pa de ya na wa nkasa nyame suro ni mu de a untimi nya adwuma ni we are no. Ye we are no ho. Yo, ye duane ne ye we ampa, ye we are no. Ebusafo. O hwe se de me wo fa abo ne ho modin gina jare ha dia. We are no because we achi wie. Baye no bode na hu awie, kontomie ya nyama wie. Into si ikojamu, e die bio. Apesie no wodi ne show because from afa sope na we lose ni flavor. Nti no say ya pepepe. Ene na wofa. Say de ehu waduane akoye. Ma yanyi ha na fei. Me pese e de mpa boketu bi betwa to ansane akokomehye obre. Why? Pese bosi esi nyom kakra. 1 minute me. Abusafo ye ha na fei ya to aduane ye no so. Yo abusafo me kitchen ha aye sham. Aha aye neat. Said the launcher kitchen. Ade Hisense colors no. A bright kitchen ha no. It's one of my favorite colors. Said the me of so meje so aduane na aye colorful no. Said me ka say osaye CS sofo. Said them gina CS sorry ba. Me anam gina. CS sofo ma me na gina na ye wo CS ye panyini ba ko a ofa wa be introduction. Na wo mra na ye mmonyom kakra eye afe no ne de kwa wie ye wie a ye de adane ho aba be didi nti no ofa ye introduction ma me pacho. Yo, ye be free ye sofo panyin a on no hwe spinters ya. Rev Michael Nkansah. Okay. Christ Apostolic Church. Era de pau afiaenso. Medi vimosando so. Enquanyo medi no quare. Era de mina meye. Meye. Era de pa meye. Medi vimosando so. Enquanyo medi no quare. Era de mina meye. Amen.
Safo. Papa kwaba. Nana animini. Amen. Erade shira. Amen. And there are the same be hu. Nana nyame shira wati. Obekoswa ye okese. Amen. Obekoswa pija ho. Amen. Wa doye ye wofia ye hwe ho. Nana nyame okese wati. Amen. Nana ajipa se mehia wo. Amen. And then the one kasa unia no so aya pesie. Brana ye de afi kwa wie ye nyina ye ni apesie. Amen. Na ampa. Na wafa. Dia ye die. Wa wo hwe wo fie. Ye twa ye ho aba. Na ya beton sa ene nyina didi hunhum. Because we dey no bedi hunhum ni ye de ni. Ye di festival ba ye wi a ye de sima ba ko be bompaye. Ni ye de ewura 2025 mo. Inti misraw enko ba bia gi CS nyamedi. Sem paye 1 minute no will change a lot in 2025. Yes. Me pacho, me try me one but say offer the answer ready. Ye be so ba ye no so. And I control me any penny na ye twetwe si wo. We dey ye nche ho. Bedum janama me. Pacho yo. And na ye twa ho aba. Ye wie ya, ye dan ho aba na sia ba ba be. See you soon on McBrown's kitchen. Ye ba sisia. Ghana way, yes, I love a bio. Debia Kasa Yaniama no, papa, efe, eche, and changing Kania. Na buono so at Dafom. Mobile go to your customer. Hi, Nesiro. Hi, Dad. How you doing? I'm fine. I'm told you're crazy about the Hisense product. Yeah, I love Hisense so much. Especially the blender. Okay. It's quality, durable, affordable, and doesn't consume much electricity. Okay. As we speak now, my blender is not with me. Where is it? She's my mom. She loved it. She took it away. We at Hisense are celebrating our numerous and loyal customers for this festive season. So I have here with me the Hisense new smartphone. This is to show that we love you and keep buying from Hisense. Thank you. Official family. Love. Thank you, bro. Hisense bronya don't come in. Ya tell you so say who everything 18th December, I come 8th January. Ko Hisense showroom bia. I'm already fida. Say Hisense nko a and about 5 years manufacturer defect warranty. Hisense Hisense everyday prices for everyday people. Tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty tomato mix. Oh for kakra. Na ye bebre. For kakra young quiny stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Eka hunimieni. Tasty Tom, I'm a mania Japan. Presenia and Nino IFFF. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mixing tea. Me handwriting and sada. Then I need into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Martin. Papa tofu. Na me so be here scan. Na on scan we here. Mama me susu nyina aka metum sa. Ma we so fa so na be no. Sike fia me tua ne busu me bia no. E so fa so no no. Me frɛ o mo apɛ. E no mo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na e na mfa so. Aya kai say abrebia obey my way insurance no. O de obusu ani mapa baako ebe hye so. Me kyerɛ sɛ ofiri mu nko ade a ye be call mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be call mo abra wo ko yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yaresabia ebro namienu. So what the 18 ekopin 59 a wo apomudin a wo betumi abeka my way abusia na ho. For phone ne dial *165# ewo MTN so se sia. Sanye my way a ka say no way. Many people think I get whatever I want because I'm a popular actress. But no, that is not true. Me Nkansah no, ade bia me ye bia no, me hihwempe papa no. And when I find it, I stick to it. My hihwemanya Belpak tissues. Belpak ewo tea roll.
Belpak tea roll. Soft but not weak. Strong but not hard. It is smooth. Me yusua me hotome. It's just perfect. Same as the kitchen towel. What about what? What me the papaye? What me soki? Echimu esa pepa. One Belpak kitchen towel lasts longer and saves you money. It's time you switch to Belpak today. Say here pocket tissue, table napkin, tea roll, and a kitchen towel. Belpak is simply the best. It's just perfect. Nothing feels so good like Belpak. Honey, new sabo, and a pot evaporated milk. Tasty and creamy, right? So. And a pot milk, a wow custard one, a fine. Na se wow Tom Brown no rice water muswa, a nice. Honey, trip na baso, me the and a pot mayonnaise. And a medaya with salad, no, and a burger. Fries, so, and a pot tasty ketchup. And a good side. Coffee ni jollof no so made the end up perfume long green rice. Oh, you are one. Don't forget your favorite and a chocolate milk drink. Oh, more quite so. See, honey, you are sorted. I'm in control like a pilot on Anapa Airways. Mama. Me know. Enapa, I can't stand it. Just a moment. Power, huh? Yeah! Oh, yeah, Jack Macron, no more. It's you cannot there. Hey, you contumre. What docking? Tomato sauce, I want you, baby. And a sardine for box with salad. Hey, you stew. And a jollofa. Never to the one that don't know it though. Or to that. And the ball of ya, or made to bunny a doa. You want a soy sauce, check for you, sir. Oh, more tasty. And a big beans for the breakfast. Na so a salad in the oh, she and a tuna. We can puffle. Na so a salad in the oh, taste good. And a pan on dairy creamer for box with so kinsey oats, na creamy tea, no. You and a spaghetti. Talia Papa B. Mansunin Sijadun Hre. Nafa and a spaghetti no gum. Wo and a patalia no I ready for watching on you with you. So I no pa no so Inkrati FDA appendo. Dead spices. Taste day inside. But dead spices, yeah, what Jenny say. Nanya good taste. If we say, yeah, the natural spices and yeah, you're gonna hey yo. Annie, you want all purpose, stew, noodles, curry and nutmeg, and a jollof. Dead spices. Taste yummy. Taste lemon. Dead spices. Taste day inside. FDA in Kratoria too. FDA approved. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen, Owusu for Ediane pa ede. Bronya pesie eni ayama na New Year pesie na me name is me wo fa sofo. Oye me sofo eyeden eni Owusu nyina ayama wo. Na wonim said ye no ye ba say na asa na ye bedidi no ye de achede stronko from your sponsors. Eda ye panyini ana personalities wo maba no ye de do mo ase. Ene nyema me de da me wo fa ase. Ne yure ene ne nua sofo so a wa ba be kan ho mpa cho wo fa wo be ben me na eniema yi media adawase eye me sponsors na dia ma me se me fama ho me pa cho enapa foods ese me ma enapa mackerel enapa tuna enapa sardine enapa mayonnaise enapa condensed milk avei enapa spaghetti so e ka ho kama MiPROMO Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Any Tasty Tom jollof mix so e de wa chede wa ha say me fama kama pa. And where your Tasty Tom jollof mix. Bibia bi wo mo fa. When e gugu ho no. Kama. MiPROMO Hisense semi rice cooker. Their friend pressure cooker no. Into wa fa we there. Me de mu akofie and the GC brand.
GC brand so near man doors mean to me picture. And man doors. Be beer be one to offer me that say. I feel that those spices. Taste day inside. And also be beer be woman. Aye. Me that taste let me. Taste let me ampa. Pepe. Offer near me na me that say. Say Jawaba. Yate yasum. Da wono waboafo nyina ase. That's it. Amen. Amen. I feel you kwa kwedi waduane and say still na ready a. Ncheche no. E ready o yen hwie mu so. Aduane ne de. Ka me no ma woni ukriwo. Sa. Mpaebo no ne hia. Say afi ko na wie yen. E de be sere se ye be da Awurade ase. Na ye de woni ukriwo ni Ghana fo nyina waboafo nyina hye Awurade nsa. Oh wow. Aduane de. Enti wafa oni bi. Oh, aduane de. And another toy last. De ma woni ukriwo. So, crew mo ha. Another na mpaebo no ni hia. Nti ye mo mpaye. Aye na ye do eating time no ebe mile. Na wo dia bo mpaye my Ghana for mpaye nyame aduro. Mpaebo eye Nyankopon na duro pa. De situation ni tie bia mpaye aye boy. Fa hoji mo fa. Ye for 2 minutes. Every won share and sabra ye ko new year. Yo, die din kan. So wo hwe en ofie ba bibiara ka me ho na ye ni kan fast da Awurade. Fi say onyame na hu ye mobo. And life is more precious than any material blessing. Inti kwani ahode Awurade bia dom ye no. Ye nyina ye mum na Awurade ase. Oh, yeah, that was see ye nya ko asre apomden nkwatenten ama wo ne ukriw adwuma mu yei emu akwantuo ni mu nante so nyame ehum mobo ankoso nkura mu a ye nim de wo ye nim 2025 ba wo nyame a wahwe ye nso ne so no abekoso de atwa ti yemfa wo ne ukriw nyina enhye Awurade nsa Ghana fo nyina Ghana fo a wohwew bua wa pagyaw ama wadu de wadu ne waboa fo nyina ye bompaye do mu nyina wo Yesu dim ne ye bompaye wo Yesu dim pagyaw wa ba wa ne kriw ba Ghana fo nyina Awurade wo na wo wa ba wa be do so na for the sponsors ye do mu nyina nu mo jam yes fine boss them kwatin for some we go on the tour that they from kwatin wa jinira ensi wo ye na wo mu nyam se the bomb that was said that wa wo de say na ba se be ko ye fi o ye na wa ye mo nyam ka ayo so ka so be ko so bo ba ni crew na mo ba mo nya kase kana fo nyina na so ma mo nya kase e mo nyam ka so be ne sa wo Yesu Kristo dim wo Yesu amen afi ye sili ni nyina wo utumi doso na wa doye no mobru hu to ntwada ya da wase de wa ya ma ye ya na wase ne ye boni efo ya da wase pempenso a wo de yaduru impo abatwe mu nipa bebre dwen bebre susu bebre obonefo sususai nanso mobru hu nti wo manna sumdwe a yansusu no wo de adom yen o my Ghana da wase ye bom paye stress Awurade so obi hwe yen na sabre yare bi da no so a ye gina wasem so according to Psalm 107 verse 20 the Bible says you send forth your word to go and heal them and deliver them from all their distractions ye gina sem we so pai fahodie pai ayaresa pai asumdwe de ma obi biara o hwe yen Awurade pagya wonsa ye do aba wa wo de na ye nhira ma o my Ghana ni nyanka ni wisia so hwe wonsa oni ni kriw nyina bo wo ho ban na boa for the sponsors ma wadom Bible enso bibiara so ma woni manyam nya kase 2025 ye hu no ma kase ye change say na ye koso de asedama we ni bebre ye ntumi amobodi na yesre wo ye Awurade Yesu Kristo din mu amen amen God bless you 2025 ebe su ye wa amen said ye me wa fa to me punu yi sa na Awurade be ye wo Awurade be hira wo Awurade be bua wo Awurade be hwe wo so ane afishia pa happy new year in advance before sa kwanya we so na machia Christ Apostolic Church International the international chairman apostle lawyer Samuel Amponse Frimpong Chiana Kesepa Radin Shirano, ne General Secretary
any executive council nyina general secretary so ye Apostle Dr. Samuel Adekusi one kan ho nyina executive council no one yere num nyina awurade nhyiram area heads apostles any CSC fo ne agirifo nyina awurade nhyiram na me amabusua nso awurade nhyiram bibia ne masafo manyina wo nso awurade nhyiram onu ukiu awurade nhyiram na mo mo ban na amen chia ba kwan chia bi papa chia ya na nyamishira na me fasa konya wenso echia eye asafo maame eye obapa gira mu agentia na ba chia ni nyina obapa maame fili sawote menkan na awurade animonyam ni tumi enkata wo so afi so be chia me maame eye maame madam menu a okumase maame obapa nyamishira wo me chia masafo manyina spinters asafo CSC mechia mu nyina awurade nhira mo ene makoma pa last one me area head Rev Set Marty awurade nhira ene apostle mreku awurade nhira mu nyina one jobia yeso mechia CSC asafo maame fo nyina ene me maame anti Rose ne mani nyina me kase me bubodin a be kese enye papa mechia wo mu nyina me nua mu nyina mechia wo bia mechia kwada so fo nyina kwada so masi anti Rose how US o chiano yo ba maame ni wa busuani nyina wa chia masi ya wa hwia na me ho abasa me sesa na ma okumase Abusuafo ansana me wofa beko no wofa mpese wo do number 220 no mesro ana wompene me de betu dwa wo betu dwa pacho my number is 0244 20 2297 0244 202297 me wofa number no we here na friend no empire bo mu mpacho and you can trust me wofa nya me de ni ye ejuma CSC for empire ni agro over me dance so by what me wo so we need Enti no. Ma woni ukriu. O de ma me ni ukriu. Yo. Ne me PSC enso Felix Owusu Sekyere Junior. And wa fe no also me ma 1 + 400 ibi. E kan ne ma no ho. Ai ni nyina sponsors. Into offer 1 + 400 ni. Wona so for ma me papa. Ya wade bi ho de anyam paibo. Dia be 3-6 months na one di we mo na eradi se paibo eduase. Enti ehun hia pa. Ehun hia. So ma me yete de na ma ne ma me ma bye right. Eradi shiramo. Amino ma bye. Bye. Na me to safre. Ena dia me ne no. Ha, wa ma ki obi a. Esan se yemienu pe. Eni e ba be. McBrown's kitchen man su. Hey. Na kabede ube market. Hey. Ofasuro. Hey, my one. Yetuka no. Thank you, big boss. Anadia. Akaye mi enu pe ho na be market no. Se wa ofasuro dey ofasuro se ma market na bia mati watina ma metwa ni dini to for adwane ofanyane ofa to yafuno wase ebronya watu aish watu yapun atamfo ni abusuafo ye dane agum pe said ye wofa ye no anko obeye no a ena pepe wepa na na ebon pai awon fa to ho na dampa kan ho je sene pa me nya won soma de kan fa ko aha kan so ka no mu abja bo you me pa bare pa nti nyi bare ba kon to a na bo do bebla o ba bo de hey ya pem abja bo edanu hu ni sai of ya de so do ni so excited
Ed. Okay. That's a Kusakla. Na Kobe. Samo Kakla. What the moment said chew. Of the charging your business. About you, yeah, that Hisense has what it. But Daroma Hisense promo no that's all on. You baby on the 8th January. Nyanyansi 2025. But what the answer when you were bound so. No quite did you hear Hisense. Tasty Tom and rich tomato mix. And that Tasty Tom has a Tasty Tom jollof mix. You know, I see. And upper foods. And that's so cool. I think Belpak tissue. Simply wipe it. But Kivo Gary, Kivo pepper, and then the just and then stores to be my way insurance. And just like I say, Mamma. About 1 plus 100. 1 plus 100. 1 plus 100. This is no come up, make come from them. Those spices. Taste the inside. Pepper. And that the GC brand I say. But of our having launcher kitchen a me jadi mammy. Launcher kayimu. Or naneno. Sana would jadu space who bet be our closet in your bay amount. With the launcher for us. Me didn't in a nama McBrown. Minu and you. Me ben you. Ushana went to be your friend or he never do said the winning. Judah Jemine. But he never Judah Jemine. I would be din back was as well. And one will be to me Fabia. May I say, so shay, I fish up our tea. Ye caught 2025. I rather one show or so, or more who buy. No one shroud. You be share you, more to come. We know, where are you? We put up. No, I'm not. The more there. I'm to dog. Nana. Let me see. Then you say, why are the over? Why are you? In my amount, 100 pepper. And in my grass kitchen, and you're on the bed. McBrown's kitchen, and you're on the bed. McBrown's kitchen, bring us so. McBrown's kitchen, and you're on the bed. McBrown's kitchen, bring us so. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen, and you're on the bed. McBrown's kitchen.